Intsinzi y'ikinyoma. Tandukana n'ikinyoma umenye ukuri nyakuri. Ni byinshi byatekerejwe, ni byinshi byavuzwe, ni byinshi byumviswe. Gusa igitangaje kurutaho ni uko umugabane munini ari ibinyoma bisa. Tubayeho mu isaha y'ikinyoma cyafashe intebe. Ni byinshi mugenda mwumva nyamara ugasanga ukuri ari hafi ya nako. Menya iby'ukuri utandukane n'ibinyoma mu kiganiro Intsinzi y'ikinyoma. Isi ya siyanse, ubumenyi n'ubukungu, ukuri kw'iyobokamana. Byinshi byigirwaho mu rukundo ndetse na bimwe mu bifatwa nk'izingiro ryarwo. Amateka n'amakuru agezweho ku byamamare uzi kandi ukunda. But by the content of their character, I have a dream. Byose ni mu kiganiro Intsinzi y'ikinyoma. Ni ikiganiro gutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Juvenal Tureki. Hamwe na Ishimwe Robert. Byose ni kuri YouTube channel Ijwi ry'Ubumenyi TV. Tubayeho mu mudendezo watanzwe na bimwe mu bisirikare bikomeye byabayeho ndetse na operasiyo zikomeye zabayeho mu mateka y'isi ndetse zigakoranwa ubwenge wambaye kwiyumvisha. Bamwe mu baperezida babayeho bakayobora ibihugu babikesha ubunararibonye bw'abasirikare bafite ubwenge wambaye mu bijyanye n'igisirikare. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri operasiyo Kitona yakozwe ndetse ikanayoborwa na General James Kabarebe. Nitwa Ishimwe Robert, muhaye ikaze. Nyuma y'uko ingabo ziyobowe na Paul Kagame zifashe ubutegetsi nyuma y'umwaka w'1996 zakurikiranye abo zahetse mu cyahoze ari Zaire ariyo Kongo y'ubu, zivuga ko zigamije guhashya ibitero byabo ku Rwanda hamwe no gucyura impunzi. Ariko intambara yafashe indi ntera ubwo ingabo z'u Rwanda zafashaga inyeshyamba za Laurent Desire Kabila gukomeza bagana Kinshasa. Iyo ntambara ntiyatinze cyane, mu mbuto wari urembejwe n'indwara ntiyarashoboye guhuza ibikorwa by'intambara no kurinda igihugu cye. Muri Gicurasi umwaka w'1997 Kinshasa yarafashwe. Mu mbuto arahunga, Kabila afata ubutegetsi afashijwe cyane n'abasirikare nka Kabarebe hamwe n'urubyiruko rw'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda. Ndetse ahita agira uyu mugaba w'ingabo z'igihugu cya DRC ariyo Democratic Republic du Congo yari amaze kwambura izina rya Zaire. Mu gihe kirenga umwaka abasirikare n'abayobozi bo mu Rwanda bashyigikiye guverinoma ya Kabila bakoresheje imbaraga zo kohereza ibicuruzwa mu Rwanda. Mu mpera z'umwaka w'1997 abaturage ba Kongo bari barambiwe ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zikunda igihugu zarwanyije inyeshyamba zirwanya u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo n'ubugome bukabije. Zinjiza umutungo kamere mu gihugu, zambura ubutaka n'amazu ndetse n'abaturage batabubaha. Hagati y'umwaka w'1998 amakimbirane ashingiye ku moko yemeje Kabila ko uruhare rw'u Rwanda rwabangamiye imbaraga ze. Ku ya 13 Nyakanga yakuye abanyarwanda bose ku mwanya wa guverinoma, maze ku ya 20 Nyakanga ategeka abasirikare bose ba RPF ndetse na UPDF basigaye kuva mu gihugu. Paul Kagame uhangayikishijwe n'ibyavuye mu mezi yari yaratangiye gutegura gahunda yo kongera kwitabira igisirikare cya kabiri muri Kongo muri Mata 1998. Kabarebe yatanze igitekerezo cyo kuguruka ingabo z'u Rwanda zirenga kilometero 1,900 kugera ku kibuga cy'indege cya Kitona mu burengerazuba bwa Kongo. Ku birometero 320 gusa uvuye Kinshasa. Hano bashoboraga kwigarura intara ya Basse-Congo ifite ubukungu bukomeye, ibamo icyambu cya Kongo cyonyine ndetse n'ingomero za Inga, isoko nyamukuru y'amashanyarazi mu burengerazuba bwa Kongo. Mu kajagari gakurikiraho bahise berekeza Kinshasa bakuraho Kabila bagashyiraho ubundi butegetsi bushyigikira u Rwanda. Ubunararibonye bwa Kabarebe muri Kongo bwamwemeje ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi butandukanye baho kuva abanyamurenge wimenyereza umwuga kugeza ku bahoze ari abasirikare ba FAZ basinjira mu Rwanda kandi bagafasha guhita bakuraho guverinoma ya Kabila. Ku mugoroba wo ku ya 2 Kanama i Goma, General FAC Sylvain Mbuki n'umwungirije bagiye kuri station ya radio na televiziyo iyobowe n'u Rwanda. Agezeyo yatangaje ko habaye imyigaragambyo muri FAC, atangaza ko afite umugambi wo guhirika Kabila. Mu gihe ubutumwa bwatangajwe, abakomando bo mu mutwe w'ingabo z'u Rwanda HCU bimukiye muri uyu mujyi bafata ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma hamwe n'indege nke za gisivile hamwe n'ubwikorezi butari buke.
bukeye abakomando bo mu Rwanda bari mu cyitwa HCU bigarura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma bashimuta indege enye za gisivile, ebyiri za Boeing 727 n'ebyiri za Boeing